ima jedna fabrika u Srbiji koja nema konkurenciju u krugu od 500 km. Uspešno poslovanje beležila je decenijama. Stotine radnika i njihovih porodica godinama su živjeli isključivo od nje. Srpska fabrika stakla. U blokadi je mesecima, a iznos dugova meri se stotinama miliona dinara, odnosno milionima evra. 28. oktobra Privredni sud u Kragovcu je pokrenuo predstečajni postupak nad SFSA D. Zašto je dozvoljeno da dođe do ovoga? To je rađeno tako unazad više od 10 godina. Više od 10 godina, kad da znaju kako su tekli ti razgovori, tako je to bilo. Očekujući da će vlasnik ispuniti svoje obaveze, odnosno da će predstavnici koji su zastupali vlasnika u tim pregovorima ispuniti svoje obećanje. Što se naravno nije desilo. Ostali su dugovi državi Srbiji. U poslednje vreme pominju je najčešće po nagomilanom dugu za struju. Ipak, ako im struju isključe, to bi mogao biti kraj. Naša je i molba bila da se obratimo Ministarstvu privrede i Vladi Republike Srbije da prebrodimo taj problem dugovanja i ne zaustavimo, odnosno ne prekinemo dotok struje kako bi se zaustavila peć. Kao zaposleni nećemo to sigurno dozvoliti da se na takav način sa našim sudbinama igra, jer je Srpska fabrika stakla i njeni radnici do sada od prve privatizacije preko preuzimanja staklare od strane Srbijagasa pa do ponovne prodaje i privatizacije ostala bez 1000 radnika, 1000 i više radnika, ne samo 1000 radnika. Tvrde da im investicije nisu potrebne, kao i da su im mnogo puta govorili da će sve da krene kad se privatizuju, pa onda otpuste radnike, pa otpuste još radnika. Još nije krenulo. Srpska fabrika stakla je do sada preko 1000 ljudi otpustila, upravo zbog toga što su svi pričali od početka pa do danas kako ako još ode ovo, ako još ode ovoliko ili ovoliko, bit ćemo solventni, bit ćemo profitabilni. Od te solventnosti i profitabilnosti došli danas da je 19. ročište na kome treba da se donese odluka o sudbini Srpske fabrike stakla. Ako ih zatvore, uvozit ćemo flaše za sokove, za pivo, mineralnu vodu, domaću rakiju ili kuvani paradajz, tegle za džem, za krastavčiće, za turšiju ili ajvar. Ko je odgovoran?